Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 26. Kinamaag ti agtalak iti bukod a kapanunutan, natalged ka no sorotam ti panursoro dagiti masirip. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kasla nakita nga dagpalpalaba ni tayan da Javier, Marisa. Wan, nagpalabadag iti kabaranggayan tayo kiniti na nga asawa na. Aya. Katuan, di mo amo? Okay, at ka din permit da nga gooperate? Apay, anya manan ti planum. I-report mo ka di manan ida ijay barangay hall. Ay katwa na, saan ka di? Apati pa naglaba, kat mapirmitan maten? Ay na, amado, agtal na ka man. Sagpaminsan laeng mat nga dagpalaba kadakwada. Apay ngagpermit da. Ay saan man aday taapal mo ti ipangpangrunam. Ha, apay ko mag-aapala kita. Katapay nga rod amasapol nga i-report mo ida. Basit laeng mat ti negosyo da. Saan man aday tabagim laeng ti pampanunutom si ka, amado. May kamo dito'y balay, pare amado. At naman sa lutsudakin ka, pare. Ano do'y jay paray? At nagayam laundry shop yun, ah. Awan, pare. Anya nga rodya nakita ka kasla at day may nagbalaba dito, ayan nyo? Wen, adangam sagpaminsan laeng. Sana ko na laundry shop, pare. Nukasta akat nas kanya agpermit kayo, pare. Apay ko mga agpermit kami, pare. Kahit saan mat akanayon nga daw may agpalaba. Sideline lang, dayjay. Uray pa ya, rombang agpermit kayo lata. Anya nga ti sukat ti bandog ni bakit no agpermit kami pa ilang, pare. Ay kat makamo kayo matada, pare. Saan ko na parikot teta? Anya ti maimbaga ni Amado, lakay. Ay, agpermit ka kanumatan, bakit? Anya? Magala ka kano iti permit para iti panaglabam. Makapakatawa na dya, pare amado. Ay, nakaadalan na nga ta, ama permitan mo ti kakastabanag. Unay matanday ta tao. Baknang da, ngam apalan da paylaang matikas kada tayo ama mirmiraot. Jackman amo iti da dya tao, bakit? Kan maysa, sakbay nga ag-report, kitaan na pay mata no adu ti customer tayo. Ay, bayam latan. Ituloy mo lang tatag na ba? Naimbag lang nga daigatang tayo mo't itisidsidahan tayo. Ay, wan alakay. Urayan tayo langan. Noada umay a barangay officials dito'y balay. Sa dino tinagkapwam, amado. Ijay balay da, pare Javier. Kinitak man jay laundry business da. Kat, Ado ba't tinakita ka lablabanda? ay naagsardeng ka man si ka, amado. Diyak magustuhan ti kasta nga aramid mo. Apalam amin akaaruba tayo. Uray amom amarigrigat da. Ika ka di maragsakan, ta uray no kasya ti kasasaad da, kat ikarkarigatan da ti agbiro. Para kanyak nas kanyag permit da. No mangala da iti permit, anya ngay nga ron ti mabati akasukat ti bandog da. Awanan da. Iso asaan nga umasenso dagiti marigrigat, gapo ka dagiti tattao akaskan ka. Minamaag ti panunot mo. Ne. Kasla ka nun nga mida, ngamit isak nga asawa. Gapo takam mali ka, amado. Saan mo nga apalan ti tao ama diskarte? Naimbagan ka tabinulan ti sweldom. Iso da nga'y, no i-report mo ida, sa dino nga iti pangalaan da iti igatang da iti kananda. Ay naamado agpanunot ka kadian na imbag. Saan aday ta kinaagom mo ti ipakat mo no di mo kayat ti matusa. Lakay! Javier! Awan ni tatang, nanang. Apay ka di? Adda nga rod umay agpapukis kang kuana. Oh, kasta ka di? Rimwar itay. Kunana amapan gumatang. Awagan man ket di. Ibagam nga da umay agpapukis.
Isupay ti bayad da nga igatang tayo iti sidaan tayo. O sige nanang, taawagak. Aday ta. Agriring ti cellphone na. Hello. Apay anak. Adakla dito iterasena ni Kulasa. Agawid akmat laang. Agawaam ti agawi, tatang. Adag papukis kan ka. Agururay dito'y balay. Asino? Di karuba tayo. Sige, agawid ak narudan. Okay. Bye, tatang. Anya ti ko na ni tatang mo. Urayin da kanulaangan ni tatang. Nanang. Manong ay timbayad dagiti nagpapukis kan kalakay. 160 lang bakit? Sagot 80 lang ti sininger ko. Tapno affordable ako nada. Nasaya at mo't. At damot laangan igatang tayo iti sidaan tayo. No, adama bati. Gumatang kay ti sabon nga usaram. No, adama na umay agpalabakan ka. Wen lakay. Alam ti kwarta. Makamu ka namang i-budget. Agyamanak. Ay, nasabat ko gam ni kumarim amari sa ijidalan. Nakuna na nga umay dito'y balay. Nasaya at mo't. Ang mga no damanan ipalaba na kanyak. Ala, urayim latan. Anya timbagbaga ni Amado, idi may dito'y balayo, Maritina. Sinaludsod na ti maipapan iti panaglablabak, Mare. Ay, unay kat dayjeng asawa kon. Apaalan na laamin. Mas daawak nga rod. Baknang kayo. Anya pa lang ataya ti apalan na kada kami nga agasawa. Kat marigrigat kami laang. Day tatijak kayat kan kuana. Kanayon ko mat abagbagaan. Ngam di mat dumdungag. Ay, agin lalaing amin. Di na kayat ti dumngag. Naimbag man ta saan ka akas jay, Mare. Ay na. Saan, Mare? Sa bali ti ugali ti asawa. Iso akanayon ti saan mi apagkinkin naawatan. Kasta ka di, Mare. Wen, Mare. Ay, mababay naktupay. Taimbes at tumulong kada kayo ang marigrigat. Saan? Taisupay ti mangiruruman kada kayo. At tuyon ti kapeyo, nanang. Auntie Marisa. Ara, iparabaw mo pa ilaang di talamisaan, anak ko. Agyaman nak, Ara. Awan anyaman na, auntie. Aywan gayam. Nabayagan asaan ko ang nakikita ni Sheila. Adda ije balay. Busy ititisis na. Ay, isumot na gayam No kayat mo, mapan mo sa rungkaran ije balay. Ay, saanan, auntie? Ang mga numakadisturbo akpay. Urayik laangan na malpas ti aramidin na. Mala, si katimaka mo, Ara. Sige nanang, auntie, panawan kayo pa'y ditoy. Tamapanak iti silit ko. Sige anak ko, tagsarsarita kami pa'y kani Auntie Marisa. Iji balay dati na panam, Marisa. Wen, napanak lang nakisarsarita. Kasla nakita ng agpukpukis ni Javier itay. Adamanan barbershop da. Wen, agpukpukis. Engkanto agpapukis kan ko na. Taisupay apagkwartaan da. Kahit adda nga rod permit na ng agpukis. Naday ta kamanan. Iso akagurgura da kadagiti kabarangayan tayo. Taminamaag ti aramid mo. Mamin ano nga ulit kan ka akam maliday ta akapanunutam. Daddy, Mami, nagpigsa ti sa uyo. Mangag dagiti karo ba? Da kayo mat, Daddy. Apay nga min nga apalan nyo ti amin. Apay nga apalan nyo dagiti marigrigat akaro ba tayo? Ay, awan tamom dito, Sheila. Daddy, dayta ka dilang bagiyo ti pampanunutin nyo? Sheila anak ko. Tangiwat mo. Pudno mat nga minti bagbagak, Mami. Managim bubukod ni Daddy. Sa dino ti papanam, Amado, nakapulas ka man. Ay kat mapana kayo barangay hula. Ireklamok man da kita akaroba tayo. Tawan permit na. Ay, makamo ka. Mapan ka no mapan ka. Addakan ka no ipalubos mo adadaulen na ka ti apal mo.
Hoy! Sa anak mo mapapal ka dakwada? Saan ka nga umapal? Anya nga ruti kayat asawan dagiti panang daddadael mo kadakwada. Saan ka di analawag a panagapal dayta? Di Basta... kunam ka di. Husto ka akanayon, Amado. Hoy, sumartin ka man, Marisa. Amok tar aramidag. Sa dino ti papanan ni Daddy, Mami. Inusar na matilugan tayo. Ay, mapan ka no agreklamo iji barangay hall, anak ko. Sino ti reklamo na? Dagiti ka aruba tayo ang agdisdiskarte tapno agbiagda. Ay, na yan ni Daddy. Kung nagtumat ngamin kan kwa na amapan makimisa, iti kasta, makaadal kadagiti nasaya at akababalin, ngam di namad kayat. Ay na anak ko, oray kasano ti panangalukoy ko kan kwa na amapan makimisa. Di namad kayat. Ay, na yan ni Daddy. Kunamlan asino. Amang ano day tanto ti pakaisagmakan na. Nakasagana ka din, Sheila? Wan, nakasagana akon, Ara. Agkuyog tangarudan ang mapanidya simbaan. Kat, dagiti naganak mo ngay. Sumarunudan Imunaak, tapno makapagin istoryata ijay dalan. Naimbag ka pa'y, takanayon ang makimisa dagiti naganak mo. Saan akas iti amak? Di na kayat ti makimisa. Ibagam ngamin asumurot Di na ngarod kayat. Awan mo't dakas na, no ipadas mo manan. Saan ka di? Urayan na pa'y siguro ang maisagmak, sakbay nga agnakam. Hay, awan mo't denggan ni Daddy, Ara. Apay akasta tilang am anagawid, Amado. Naikata ko niti trabaho. Anya, amangan mat no adaman ng dakas anaaramidam. Wano, amangan no pinagsasawam man ang dagiti katrabahwam. Nagatulagi din na salsalod-sudam. Apay, pudno ka di tiimbakak. Iso adi mo kaya tadenggan. Nabanugak, Marisa. Kaya't kontakin na la. Agnakam kang aminan, Amado. Saan kan nga ubing? Anyat pagkunkunaam kanyak, awan panulog ko. Saan akasta ti kayat ko asawan? Apay numapan kamat ngamin makimisa. Tap numangag mo dagiti sasa o ti apo. Apay kumaamagkimisak pa'y lang. Kinunakmatan kan ka. Amok tar aramidag, ores sa anak amapan makimisa. Di ka ka di mabutang. Nga amangan no day tanapasaram, apan nakaikat mo iti kumpanyayo. Katdosam, urayam ka di pa'y, amaikat ka mat kas barangay official. Ay na, Amado, agbalbaliw ka kuman. Kunak man no saan ang makaumay ni Daddy, Mami. Day tamat ti ko nana, anak ko. Kita haam no sino ti sumungad, Mami. Ni dati mga agpaiso ti sumungad. Nakapagpanunot siguro. Ay na, sapay la kuma, anak ko. Aday ta ni Daddy. Agulimag kan, Mami. Ang mga numanggag na ka, kat agapa kay tumanan. Ato yun ti kafem, Amado. Agyaman Marisa. Kat kasanungay ti trabaho mi iti kumpanyayo. Ay, diyak mo no makasubliak pa'y. At dangamin kinabil ko akatrabahoak. No apay ngamin na kinabil mo. Kanayon na ngamin na kontrahen. Sa maysa, kunana nga awan ti amok. Amom, Amado. Pudno mo timbaganakan ka. Ngamin, di mo amo akontrolan tabibig mo. Tunggal ad na makitam, wano na panunot mo. Ay na, iwarag-awag mo atagos. Tidakas na ipilit mo ti kayat mo, uray kam mali. Ay, wen nga rod, Marisa. Dakas ti aramid ko. Impagarup ko, nga amok amin. Ngam nagkamaliak. Tato pa'y kayang tinaskan niya dalag. Maragsakan ta inakseptar mo dagiti bidot mo. Katsapay la kumatag balbaliw kan, Amado.
Nakita anapan ka dita ayanda Javier itay, Amado. Wen, Marisa, bakit? Napanak nagkid daw iti pamakawan kadakwada. Saan gaya manasayaat, adadailag kan idadanes ko ida. Kat napakawanda ka kadi. Wen, Marisa, pinagkapidak tupay iti barako. Oh, makitam, nagsaya at dakan ka. Wen nga rod, bakit? Manipod ita, sardengamon ti panang daddadaal mo iti padam matao. Kastamutan ti panangidad-dadanes mo kadakwada. Lukatam tapusom, kan kapanunutam. Iti kasta, manayunan ti ammom. Awan tao a perpekto, iso adi mo ipagarok at ilaang kapanunutam ti husto. Lukatam kiti ti puso kan kapanunutam, kat adalam ti umno. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.